novi video. Danas vam se javljam sa putovanja za Bosnu. Trenutno se nalazim na aerodromu u Istanbulu i zapravo mogu vam reći da je situacija trenutno ovakva. Nikoga nema, sve je prazno. Trenutno ovdje inače radi se check-in karti, ali ovo je mjesto zatvoreno. Sve, mislim, par mjesta gdje se radi check-in karti su zatvorene. Ja sad nadam, pošto došla sam normalno iz Ankare u Istanbul, nije bilo nikakvih problema. Nadam se da ću uspjeti poletjeti za Sarajevo, jer mislim ovdje nema nikoga da čeka, nema nikoga da planira da ide s tim avion. Nadam se da će nakon toga uopšte nema gužve, nema nikoga. Ja ću vam snimiti poslije da vidite kako to izgleda. Ja se nadam samo da će avion biti, da neće biti odgođeno ništa, da će biti sve u redu. Ja ću vam se ponovo javiti prije leta, a prije toga snimit ću vam malo i aerodrom u Istanbulu da vidite kakva je situacija trenutno. Kakav je let u doba korone. Za check-in karte, s ove strane, na ovu stranu se radi. To je neki, mislim da je s ove dvije strane otvoreno, sve druge su zatvorene, snimila sam i to da vidite. Ja se nadam, mislim da je sa letom sve u redu.
sutra ćemo, jer smo vidjeli da je i za nas otvoren. Krenuli su onako da dolaze ljudi. Pretežno su internacionalni letovi malo slabiji, ima par aviona, ali za lokalni letovi su češći, tako da je ovdje veća gužva. Trbušasto brdo, poznato po turskom nazivu Göbekli Tepe, je prapovijesno arheološko nalazište na brdu oko 15 km sjeveroistočno od grada Şanlıurfe u jugoistočnoj Turskoj. Smatra se kako je riječ o najstarijem svetištu na svijetu, starom preko 10.000 godina. Površina monolita ukrašena je raznovrsnim reljefima divljih životinja. Dragi moji, zajedno kad pređem pasošku kontrolu i pregled, reći ću vam kako je sve prošlo, da li ima nekih promjena što se tiče zbog koronavirusa, to ćemo tek da vidimo. Za sada je sve isto kao i do sad. U Istanbulu živi preko 125.000 uličnih mačaka. Stanovnici Istanbula veoma vole mačke, drže ih u stanovima, ali i postoji prilično slobodan pristup kada je u pitanju njihovo puštanje u spoljnu sredinu. Zbog toga, u ovom gradu gotovo na svakom koraku možete vidjeti skloništa za mačke koja su napravili sami građani.
ukratko da vam objasnim proceduru i kontrolu na aerodromu u Istanbulu. Što se tiče pasoške kontrole, prošlo je sve bez problema, isto kao i do sad, nije bilo nikakve promjene, jeste da su postavljali malo više pitanja, ali to oni inače postavljaju tako pitanja, ispituju sve, tako da nije bilo, samo su postavili malo više nego inače. Onako željeli su sve detalje da vide i da saznaju i sve su pitali. To je prošlo bez problema. Nakon toga kontrole i one su prošle normalno. Mislim, bilo je sve isto koji do sad. Nije ništa bilo ono novo, specijalno sad da je uvedeno zbog ovoga što sam ja primijetila. Mislim, dali smo stvari kao inače. Sve prošle su kroz kontrolu, nakon toga mi sve isto kao i do sad, nije mi bilo ništa nepoznato što ranije nisam vidjela, da vidim nešto, neka nova promjena. Jeste da su malo detaljnije normalno sve gledali, ali to je naravno normalno u ovoj situaciji, mislim, tako sam očekivala sam još neke veće kontrole što se toga tiče, iskreno. Što se tiče aviona, avion nije kasnio, mislim došao je na vrijeme, sve je bilo super. Na ulasku u avion daju maske i vlažne maramice za dezinfekciju ruku. U avionu daju neki formular koji moramo da popunimo, nakon toga oni to uzimaju sebi. Avion je stigao u Sarajevo pola sata i ranije,
let je prošao bez problema, tako da nema nikakve veće procedure ni nekih većih poteškoća što se tiče putovanja u ovom periodu. Jeste da je letova manje, jeste da je malo onako napornije, više čekanja i tako, duže kontrole, sve onako pažljivije prate, ali mislim da na vrijeme i situaciju u kojoj se nalazimo, mislim da je opet super sve prošlo. Tako da za sve one koji planiraju da putuju mogu slobodno da idu i želim vam ugodno putovanje. Hvala vam što ste gledali video, mi se vidimo u novom videu, do tada ljubim vas.